Biyag ti tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumbo? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti parangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige ta surutak. Anya, matkan. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatugang manakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyang manak, Jemay. Jemay, ibagam manmat kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tama irawang mo di kasi nga style ni mama, ha? Kasi talaga ti pa nagsasahuna. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. aklunak. Talaga ang maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mat lang timang tawid to iti daytoy a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ko na, jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapo laki ti trabaho, mama. Tapno makatulong hak. Anya ko matrabaho ti serkam nga'y. Katulong? Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapul at tangdanan kang agdalos.
Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapol iti trabahok, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kiniandi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat Adanton ka na ka. Gat, ano sanyon ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di ang kabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na, santa namangan. No saan nagapukin ko na, awan balay ta. No saan nagapukin ko na, Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti agawid. Agbati ka, Andy. Sige, no dahi ta ti kayat yun, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar da? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y tiaramidan da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya ka sa pulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagan na. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anataar. Kasto'y tirupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kasto'y matlati kinataar mo idi, Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, addan anak yo kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok-ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa.
Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuha na kumanan. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kat, kumusta ti pa nagsarak yun iti gaya mo? Anyat nagsaritaan nyo, Jemay? Ay na, nakabakbak na nga tayo siya gayam ko lakay. Kat, adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak amo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumi-kumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagak mat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaad. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ni mama! Pagpingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin na kabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrestinam. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumanti amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakita kat awan plano nga agtrabaho. Iso asikat ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Ta siyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad-adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anya? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak, no di si kalaan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabahom. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanan manang? Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumi-kumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo.
Adda lalakim. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kuntagi na. Awan oras ko makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden kan ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andi. Basta di kan agsubli iya suwag ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na ang diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pala ang nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti kinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsarden ka lang ng eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaammo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak man. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andi. Oh, Di mo ninamnama ti isasangput ko. kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Kwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mang riribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andi. Aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit taramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Iso nga agtrabaho ka latay Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Lasing putya bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamot tanyan day? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo manakaw. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andi. Lukasta, adapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawat iti kwarta kanyak.
Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kahit si kang harot ti ada trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sa pulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, adin ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan, ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, ada jayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni Jay May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na kumangarod Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalatta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Wan mana. Awan na pintas apag palak. Nudyak agtrabaho. Una, nasaya at mat na napanunot mo dayta. Awanin mang biyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman pa iti kwartam. Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kun ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tudan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakadwam. Uwan nga ron, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na. Tanader-der, itis ako. Wan nga ron. Una yan ay ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag. Manang. Di ako na makatrabaho. Tainutil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa lady. Anda ko manurnong ko. No kano pa makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang.
Biyag. Ti tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan nagtungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo ti agbalain abaknang anak ko. Agtrabaho ka anay bag. Tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo ah. Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti aramitek tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray, adda ka din si mayatan ti panagbiag tayo, gapi ti panagtaltalon tayo laang tatang. Nagado ti utang tayo saan pa yan nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tapno mapadasan tayo mat tinaalwan a panagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mun urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinauneg lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungpat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raw. Awana ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan ngagtrabaho ijay talaw. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong ti tumulong ka. Adelay, Ala, maturugtan. Patyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Apay ka din, ha? amo matindi parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid iti balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Iso matlagayam, adi kan nagawid, idirabi eh. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggad. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnas kan anatibker ti barukong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak-anak pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka pa agyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ang maipakitang pa'y iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anasken pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga agnaigpay diti balay? agpampanunot ka kadi, Jerry. Saan anasaya at data apang panggapam. At adagawan na saya ta mapasamak kanyak. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngandi kag danag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong kada kayo ken ni tatang. lakay. Diakon nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeleng. Inala na amin na nagitiba to na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng na awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay.
Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano, madamdaman ang maam-am mo kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Busdol po. Ay, ayapan na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't kula unay. Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak at talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anaimbag kanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Busdol po, ti trabaho tayo, Jerry. At ang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod, nukas na. Jack namnamain nakastoy gayam ti klase ti trabahom, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan ang nagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka adileng. Ulitag ngay baga. Di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mangsalak na ibiti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? Panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaeng. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamakan nyo dayta, boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Wen David, itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang dispat sa kanko na. Adita, asidagtan kan ko na, Jerry. Apaman ang makabatog ta kan ko na. Paltugamang. Wen David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Adto ito mintoya. Nagado akwarta, Boss Dolpo.
Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Wan kayang David. Apay nga palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Iso nga impalikidar na kadata. Kasta ka di? Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Wan David. Awan ti ron ba nga pagdanagam? Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginong itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di da ka di pastraken, nanang? Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangput mo, Jerry, anak ka. Wan tatang, kukuhayo amin day takan ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan nanang. Oh, alaan nyo na ito eh. Nagadun akwarta da ita, Jerry. Alaan yun di kwarta, ta sa anak mo't lang agbayan. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Wan nanang, indagas ko lang dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas kan amamuan nyo pa sa dino nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakay, nakariing ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day taamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad at tintod na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga main ang naggapo iti dakas. Adileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na. Kun awan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsa ka na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti maka mo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Iso asaan akon, ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di. Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong nung makirelasyon ka kinilisa. Saan la asika ti lalaki iti biyag na? Anya?
Boss Dolfo, apay apinayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya data, Boss Dolpo. Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal iti binin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno ammuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang gamrumwarkan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umunakan tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita taman. Nay, ni Jerry matidimtang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Ag mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan no nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang ko ma. Taas saan na nagtao niti dakas na iti akwarta nakaw Sa balit tinurti sa rita yung atanang. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Ken agar aramid iti saan anasayaat. Hoy, Jerry, kailangan ti panagulimok mo. Apay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikod mo, ha? Pampananutak lang tinibaga kanyak ni Tatang David. Oh, Babalawan na kiti panangtid ko kadakwari ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas day jay. saan ka di apod numot nga dadakas nga rami ta? Ang saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti panangilikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka lang iti tiprong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arumwar ti target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumartumot lang ti target ta. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakkel manen nga umentong ti agur oray kada ta. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Oh, diyak ka mo. Diyak nasiputan ti nakad... Oh,
Lumlum ka, Jerry! Polis na giti mang kamkamat ka na na. Kat palpalto ka na ng David. Iparpartak mo pa pataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman akta si bibiyagak pa'y. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y anagbambanagam, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod no trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapoy tinamwak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakumay ti pamagbagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y. At daditan, anak ko. Iso na lang. Taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapadag. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway kong agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitatang. Anak ko. Biyag. Di tao. Nay, insan. Sika maggayam. Sumrek ka, ah. Madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga somrak insan James. Umaya ko lang ita diatoy. Pizza. Saan nga naksayan diatoy? Nay, naggapon na nga, insan. Insang pat man di asawak. Saan mi nga men nga may bibus? Sayang no may lang. Iso nga inyik ko natap no maramanan yung mat. Ay kat, agyaman na ka, insan. Amok nga men nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagnisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat nga men pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Ah, insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa dya sawak nga nagapoy dya siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalastog adakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod ah. Iso nag-aasat ni insang ka. Ta nakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Wan nga raw. Ngam tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Kanday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka nan di anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga iti restaurant. Kan nagkakangi na kanutikan ka nan di anak na. Iso na lukmag. Huwag ka nga rod nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag kung dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Ta kumpara na kanayon di anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na kasla ka no palito kakutong di anak mo.
Unay maday dya pa nagsasaw dya kasinsim maun. Nakasawal at profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Mala, baybayan tayo na, nanang. Di tayo tutupahan. Tama nga no po onday ta, ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaw na no daduma. Gapu tapi mintas ti biyagnan. Tanak asawa itila kaya profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Anti, mabalinti makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigusak ni siyan. Unay matdatang ako tong mon balong. Di kan samat manganan. Mang mga anak mat anti. Kat apay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdatang nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Anti. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Wan? Wan anti. Himata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine. Kan talo nga kabinet. Ay, kit nasayaat anak ko. Kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat. Kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. Makaammo ka Jema. Ada kwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan dya manugang yo. Namnaminsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matete-trabaho na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo ko yo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo ta maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayakat busy mat nga kanayon. Saan nga bali ata saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatang! Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saanan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa kamatan Awan pa iti panunot ko dayta, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot tong. Insan? Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang nga rudan, nagkotong pay. Baka nam nga min iti ado. Ado mo ti kang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagina Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kitaman diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga rod anak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe kamat nga agsa insan. Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy Ngam je kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne. Amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw. Di na pa'y panunutin ti rig na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag. Masair mo't lang araw. Sino dagadya ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Agkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkape kami Ang napanog kami mga anak na. Iso ngagkape kami manen anak kaw. Adun ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung nga bisbisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima. Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay ginatang mo, anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo.
Kag nakadisplay mo nga main, iso nga ison ati impasangok anak kaw. Mala, amok taon inton maminsa. Apay nga nga iso tiag hari-hari dita balay mo kabagays. Kabalay mo ba data? Ay, ado nga main ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan ang saan kumamatakas tiga? Ay, makikabkab balay dalangit anak nangam ko na mula na sino ang bumalayan. Ungtambang amin dyan anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kasting araramidan na. Naturay law na yan. Gaputa na kaasaway tila kaya profesional. Kung mula na sino na nakalaslastog. Ungtam ngamin na kabagis. Baybayan nyo lang, nanang. Tama nga, ibaga naman naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbaga ni Uncle mo kanyak. Nga inarami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusan ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Ape nga may na nagawid ditoy. Imbis nga di lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo, nanang. Umanayla, pakais-istresan nyo dahi ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Well, darling, ngumsa nagagbayag. Umay ko la ito, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak noom yan ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ngom ya anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawidam iti kiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Ha? Di kayag danag? Sanak nga giskandalo dito'y. Alaak lang itiladawan day ta kiridam. Ay sus, datoy. Ay, apa nga data? Di kag dumog. Ipakitam taro pa. Sika, babae. Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita na itarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas ta, adda asawa na ya Simon, Gemma? Kawa. Wan ngam nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abakat baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon, iti day jaba kay. Nagdardara sa simurot, iti asawa na. Awan kahit di babuay na diyang abakat Idaldal na pa lang tibagi na iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol jay muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni ti kastangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Insan, apay dyan na itagkin ka iti Facebook. Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kitaam ngamin insan. Ropam dyan na itagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso timbagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglod. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni Minda, tinagiposkin nagitagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Isuadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarom ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Agsinatakit din. Diyak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga maagsinatakit din. Ay,
Naibabayinan ni Teosto di kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan na giti makamam mo kinkwana. Wala. Pag pestahan na iti chismosa. Naipos mo kami ni Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang, Anya nga ita. Kundi palang wadto may day. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na. Ngam kami mga lagayam. ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontrakin ko ana. Takaasi mo. Masuro na nga raw. Iso narigat ti kundi palang gwad. Tadita mo ti mapasamak iti masungan nga laldaw. Angkal, pananinsan Jima. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot ten nga agpaw iti ama ti apo kaw. Manipod imay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing ka no mo dito'y balay. Isuan na pa nagtrabaho. Diyak mo no anya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala. Agandan nad kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kagannad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag pa yadagos ti busis nan. Katre sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Huwag nga raw, kan limok magbasit. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Jima kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunana laide. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papananyaw. Mapang kami man ijay klinik. Kay pampanawam mo iti anak mo, insan. Nagbayag nga ron nga magna. Paspasam ti magna. Nagbuntog ka nga. Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga ron. Kaya dumagas kayo pa ya, insan. Uwan man taneh, nabanog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya ti aramido nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga ron. Imububingan nga diabetic. Ne, apay ngay. Grabe mo nga minti kinalukmag na, insan. Uwan nga ron. Di mat nga ron maanawa nga mangan. Uray suy lang ti sida na kat nag-adote ka na. Nagtaba lang nga ron nagpandak pay. Ay, wang, nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, uwan nga ron Naimbag pay ni Balong nga anak mo ata nagtayagan. Wang, insan. Nataytayag pa yung nga ron nga masyakon. Imbag man. Kan nagbangag pa di busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal. Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ti mayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni Balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin amangan itinatang kan prutas. Ay, imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mangan itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpaiso ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita amati lang nga nga magmagnan anay. Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabwa na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni Balong nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababayanak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin siya anak insan ta. Imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakutong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit ding, sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Biyag di tao.
Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Jagmaklon timbaga ti Dr. Cherry. Jagmaklon! Awan ti maramidan ta. Saan lamay may sa doktor tinang check up ka data? Awan serbik nga asawa. Awan serbik ka lalaki. Primo, please. Di ka kumagsao iti kasta. Di ka maipaayan iti anak. Isungawan serbik nga asawa. Saan ta maadan iti anak? Primo, anda pamuspusan. Cherry. Mangampunta. Nakasaritam ka din, jagayam mo. Wananang. Kat, anyat ko na ngay. Kayat na ngay paampon di basit nga anak na. Wananang. Naimbag nga ron te manugot da. Ay na, marigatan da ngamin amang biyag iti nagsasarunong anak da. Kan nagpakpakaasi ak, nanang. Nasaya at nga raw tay manugot da. Ape, adi mo imbagbaga kanyak, Cherry. Nakasarita konti kumpare. Adam ang muda ang mangipaampon iti anak na. Ubing ka no anak-anak. Estudyante. Anya? Kaya't ka kumangamin asurpresaan. Iso ajak imbagbagakan ka. Kasano nga rodan? Di anak tigayam kun ati ampunan ta. Kasanon tam ang mo di kumpare. Anyal at may baga na kanya ako nga eh. Ala, makamuka nga rodan. Si kantag desisyon. Ala, di ka nagmisuot, bakit? Sige, kastoy langan. Tapno awan terere. Duwadan nga ampunan ta. Ha? O anya, mayat ka? Saan nabalit at daninanang nga katulungan ta ang mga awer kadakwada? Sigurado ka, primo? Duwate ampunan ta? Wan, Cherry. Tapno dua dagos ti anak ta. Mami, siyak ti salutatorian ijay klase mi. Ha? Talaga, Sarah? Well, mami, katsika ngay matsander. Anya titap mo. Awan? Apagpulat dagiti grado? Ay, di mo latultuladan to yung adim. Nalalay nga talaga ni Sarah ngamsika. Wan, naklon kon dayta, mami. Takanayon niyo mo't nga ibaga dayta. Sipod pa'y ubing kami. Lalay ngamot ngamin, Sander. Awan kasano makaadal ka no di mo matlalaingan. Sana bali? Tapasado mo't lata, mami. Wan ang puro wasay mo't nagitigradom. Kasano day tangay? Linalaing kumot, mami. Ngam, isumot lata. Iso asori, mami. Sander, nagsaritaan min ka ni daddy yu daytoy. Di ka nag-enroll iti kolehiyo, tamangan numasayang laang ti kwarta ama busbus para iti panagadal mo. Amangan numarigatan ka. Amangan no di kan tumatla makapasa. Mami? Tulungam laangan ni daddy magtrabaho. Uray ta 18 mo matan. Ado ti mabalin mo asar ka na trabaho dita? Ay, kayat ko tag-eskwela, mami. Di mo nga rod ka ba ulan? Tanakapoy ti ulom. Ikarigatak, mami. Agripaso ka na imbang. Saanan? Sumapul ka laangan iti trabaho. Nasaysaya at pay. Nabartag ka manen, Sander. Kastamlata na ka na yun. Tunggal sumangpat ka, nabartag ka. Pasensya, mami. Gimatang damot ngamin iti isyat mi. Basit lang matininom mi, mami. Kababay hindi kasta nga raramidam. Di mo latultuladan di adim. Nalaing. No nalaing ka kumamat, di agad adal ka kumaita. Sorry, mami. Sa anak na ipas ngay analaing. Kasanok at nakapoy mat ngamin ti ulom. Pasensya, mami. Sa bali mo't ngamin apuli tinagapan ni Sarah. Nalalayng siguro ti pulida. Ngam ti puli ang nagapwak.
Awan siguro tam amuda, mami. Apay ayakas na ti panagsasaom, Sander. Kit, uwin mo't, mami. Saan nyo ngayon limod ti kinatao mi kinisara, mami? Agduma, apuli tinagapuan mi kinisara. Iso asuri Ta saan siguro analalaing apuli tinagapuak? Awan mabalin ko, mami. Daddy, agsifak iti kursok. Manay, namindwan na nag-shift ka, anak ko. Agbabawi ak. Marigatan nak iti kursok ita. Anya nga rod man ang ti alaam ngay. Criminology ti kayat ko. Anya? Kabailam? Wen, naglaka. Sa nagaputa babae ak kat jak kabaalanan ti ak pulis. Kabaalak. Mala. Kasaritam tong arod ni mami. Napartek ka man na simmangpet idirabiin. Kastam ka dilata na kanayon, Sander. Makibarbarkada kamutan. Narigat man kami na paayon na giti kakadwak ngagkon construction, daddy. Talaga ka nga awan arapa mo itibiyag, Sander? Awan turturong tibiyag mo. Daddy, awan lang arunin tiyam mo. Nabisyo ka ba'y? Anyalat masakbaya mo ngay. Kita mo't basit, Sander. Nulinalaing mo ko mati nag-eskwela. Hoy, Sander! Mabit lang! Bastos ka! Kasarsarita ka pa lang! Sander! Bastos ngayon, anak! Primo, simurot ka no ni Sander kadagiti barkada na. Napananda. Diyak amo, ada ka no sir kanda trabaho iti lugar ana pananda. Anya? Bayam no kastati kayat na. Ngam amangan no may barkada, kat no anya pa'y at trabaho di mastrakan na. Sakit yung ulo mo't lati ipapay na dito'y balay. Takanayon nga agbartag. Bayama nga rambido na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko. Primo, anak talat tamot ni Sander. Ampon talang, Cherry. Ngam imbilang tanga anak. Anak ta idakan ni Sara. Paliwawang madlaang. Bayam nga rambido na ti kayat na. Mami, jak kayatan ti kursok ak criminology. Anya, apay manan. Agbabawi ak, mami. Sa anak a kontento. Akat kasano nga rod daytan. Ag-shift ka manan. Kapilitan na. Ay, sayang tigas gasto sa makwarta, anak ko. No nauma kayo nga mang papaadal kanyak, uri agsardeng akon. Ay, sana. Akadal ka. Saan lang arudan na nakaadal ti kabsat mo? Agsardeng ka pa agtuloy ka. Makaamo kayo. No pagtuluyan dakpay. Basta agsifak manan, mami. Daddy, ada field trip me. Kat, anya ita, Sara. Siyempre, kasapulak ti kwarta. Mano, iha? 10,000 pesos, daddy. Kun makalawas mi iti papanan mi. Kaano nga iti biyahe yo? Intun bigatan, daddy. Apay adi ka sumirek, Sara. Maditi bagbagik, mami. Agkakapsutak. Kun maulawak. Maditi rusok ko. Ne, apay ngay. Talo aldawon akas ti marikriknak, mami. Anya, tinasaya at agrubot ka. Intag pakita iti doktor. Saanan, mami? Makapadanag kamat. Ipa-check up ka. Masikog ka, Sara. Mami? Nakaalaam iti sikog mo. Ti boyfriend ko, mami. Sorry, mami. Di ka pa'y nakalpas iti panagadal mo. Nga masikog kan. Anyan, anak ko. Ninamnamak man la makagraduar kan. Ay, sorry, daddy. ala, adaditan. Kat, anyat ko na tinubyom nga eh. Amunan, di kasasaad mo? Wan, daddy. Estudyante, tinubyom? Saan itan, daddy? Nakalpasan iti panagadal na? Anyat trabaho na? Saan anakalpas, daddy? Awan kanu trabaho na. Isu adinak pre maikasar.
Anya. No istambay to matlaang. Oray saanan. Sinaamon. Ay ayatak tinobyok, Daddy. Sarah. Agdan na kamin Nga oray saan kami pa'y nagkasar. Anyat basak bayam kinkwana. No awan mo't gayam trabaho na. Sumapul to kano iti trabaho na, Daddy. Mami. Apay ngagsangsangit ka, iha. Nagapak kami iti asawak, Mami. Pimanaw ako ni Jibalayda. Anya, nala, sumrak ka. Anya, tinaramid na kan ka. Tinungpanak, Mami. Anya, Ngam binalas ko uray masikugak, linabanak. Agpaaba kakit din. sige. Agnaad ka pa'y laang diti balay. Jak kayatin day di alalaki, Mami. Sina ako. Jerry, ada problema. Anya day ta, primo. Nalugit ti kumpanya pagtrabaho. Saan nga operate? Anya, kasano tayo nga rudan? Sumapulak iti sa balya pagtrabahwak. Sapay ko tadapay masapula. Tay agas ko man bakit. Awan gayam agas mo na naibusan. Kastaya. Adtoy, Mami. Tingkay igatang iti agas ni Daddy. Nagsweldo Pasensya kan, Sarah. Awanan. Di akon makapagtrabaho. Buludan tayo pailaang ti pagbayad ko maiti kuryente, Mga numaputdan tayo iti kuryente, anak ko. Sana balen. Basta makagatang tayo iti agas mo, primo. At dalugan na nagsarden iti batog. Kita man di tatawa, anak ko. Wan, Mami. Nagpintas alugan. Sarah! Ni Manong Sander. Kumusta kayon? Daddy, Mami, Sarah, ading ko. Addan lugan mo, Manong. Kan professional kamat kaya man. Wen ading, isadya na awid. Nagtrabaho kabayatan di panagadal ko. Kat naayat unay ti Diyos. Tadinak binaybayan. Naragpat ko ti arapahap ko. Nga oray sa anak akasking kakalaing, ading. Inkarigatak ti nag-eskwela. Nga oray at dangud-ngudal ti olok. Ngam, awan ti sakit tinakam ko kada kayo. Daddy, Mami, sa anak ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Pinagbalin ko akarit ti panang tagtagibas sityo iti kabailak. Tapno maragpat ko ti arapahap ko. Iso at tinulungan nak ti apo na marswa. Iso tinangisuro iti aramidak. Aging ka nagbaligi Mami, Daddy. Pagawanan na kami, anak ko. Noan niya man din na ipagpakita mi kan kay iti kalabas. Pasensya na kami iti amam. Pakawanan da kami. Di nagibasit mi, di ka ba alam? Maawatan kayo. Iso nagpursigi ka nag-eskwela. Takayat ko apanagnakan kada kayo. Nga ore at dangod-ngodel ti olok idi. Maragpat ko lat ti arapaap ko iti biyag. Kat kadwa kayo iti daytang arapaap ko. Siyak timang tulong kada kayo. Taamok akasapulan dak ita. Adi amang kami, anak ko.
Di ka mang tagibasit, taagduduma ti kabaulan, wenno galad ti tunggal maysa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.